Pural Duhawma Chief Minister, House Leader, Zom Takmena Changin, the rules of procedure and conduct of business in Mizoram Legislative Assembly. Section Sabrukna Inasayangin Land Acquisition at Sarang Village. Land acquisition at Sarang Village Council area by Infantry Brigade, KLP Key Location Plan. Chungchanga House Statement CM Dilna. House Statement CM Dilna Kandonga. Kandan ang sapina lauluta Palsak Ania. Tuna ka Chief Minister Zamtak Pural Duhawma lo somang Speaker Kalome. I can share two aning to lai hian leng puirama Indian Air Force 10 ram an le chungchanga politika inpu na boruak omeka chutiang boruak kin min chi mek lai chuanin Sairang Village Council huam chunga choilung anti kolabari anti boka chumirama mimal engmozat ram chu Infantry Brigade KLP Key Location Plan natan acquire tum na omti tunai hian riat alone le ta he hian politics in beinate athen non tolo nan le dan noe dikta kalpui ni thainan kan members om tak tak tele Mizoram mi pui te hian thodik tak kan riat thainan statement siam kan dil cha min phal sakawangin kalon le ani etiang hian ya kum som panilai kalta July ni som pakhat sang ni le som pali daya to khan Deputy Commissioner Aizol Chuan Administrative Commandant Station Headquarters Aizol Nena le kha number F14011/212/2011 DCA 27 Chuthonin Choilung Kolobari Aram Chu Infantry Brigade Munatan Mizoram Sarkar Pompui Nain no objection certificate ape Mizoram Sarkarin Pompui na no objection and pe kunchu kumsang ni sompali dai kha alonito ani chu Ministry of Defense atanga phaunalak ani nuwa danangin land acquisition chu bozoi ni se atia Mizoram Sarkar in no objection certificate apeka hian ramzau sang chu akhar zanga somsari ani thule politics lama tranga thirna atrangte dan lama tranga thirna trangtele sa khuana lama tranga thirna te apo chung thirna sang atang chuan he ram hian buaina eng ma anei lo thu po ta hian tarlan ani August niruk sang ni somle palia pu RC Zoliana President Sairang din Village Council le pu larin ngeta VC Secretary te chuan ram nei tu mi somnga paniten an rem tina willingness certificate chu ram nei tu te signature nen an thelu ta chu Sub Deputy Commissioner Aizol District in Pek tina authenticate vek bokani Emirwal hian ram sketch map po tiltel ani November ni som pariat sang ni le som palia Aizol DC Administrative Commandant Nena Bob Buildability Certificate athelu ta White number F14011/212/2011 DCA 45 a certificate he Executive Engineer PWD Building Division in a certify ani October ni sari sang ni som pakwa Aizol DC Administrative Commandant Nena ram acquire nana approval in principle pek ani thainan heng document hi athelu ta White number F14011/212/2019 DCA 9 to 35 heminia athelu te chu til chi sang tam tak ania paruk
pakhanna chuan ram nei tu mi somnga patni te hnen atanga no objection certificate hi sangni som pakwa hian a thelut ani ram zawzong sketch map a thelut boka then special secretary land revenue and settlement in apek no objection certificate le Deputy Commissioner Aizolin no objection certificate apek te athil tel boka no objection certificate a hian ram chu politics atang te dan atang te le sa khuana lama tanga thliana atang te a fel 5 thu tarlan ani ta hian no objection pani pek ania pakhat chu sarkar pek ania pakhat chu Aizol DC pek ani chu Mizoram Sarkarin ram leina red asiam red notification ate lut tel boka ram nei tu mi somnga pani te hne na tanga land title certificate khasra number certificate anti box chu ram nei tu ming address ram zaw zong le ram pass number tenen ate lut boka environment and forest clearance chungchang ate lut boka hei hi tiang hian aziak ani ni som pali September sang ni paruka Joint Secretary Ministry of Environment and Forest in notification achwa defense project chu clearance ngai zinga tel ani lo wangin environment and forest clearance lak angai lo thu atar lang ani ram nei tu jong jong te chu periodical pata nei thap le nei tu dik tak ani thu te sarkara chiapo an pek thap thu te atar lang tel bok ani January ni rat sang ni som ni pakhata DC chuan station commander hena heng thil pali hi athelun le a pakhat na chu willingness certificate ka churam nei tu te hena tangan lak khani a panina chuan land title certificate pathumna land revenue and settlement department atanga no objection certificate ama po khan thelut to thelut non le ni palina district administration atanga no objection certificate tahi kha atharin athelut le ani hi alekha number 2F14011/212/2019 DCA 94/100 ani tichuan kum sang ni som pali atanga sang ni som ni pakhat inkara yan ram lak nga tan thil thul tam tak te chu chin fel alo ni to a sarkar masain kut alo thak to na hian thil fel lo te alo om ani lo chuan ke ni tan po chun zom lo thei lo ani do na danang thlapakal pui ani theinan notification chuate SIA exemption pek chiani le ni lo te ram chu outright purchase apulunga hral nilowa a ho list tura duan felte ten chu boy tu dang anom le omlo enfia te chu kan mabak tur ni in alangta ani sarkar masate nan rem ti puinain Aizol DC hian ma ala chozel tamai ni in alanga keni hunai ro chuan sarkar angin engma hriat le kutthak voin thlen hian kan la nei lova kanena po official in engma thlen alani lo ani sarkar masalamina thunei na anpek angin Aizol DC hian atulang angin alo ti chho mop maya tun keni sarkar thara hian asan pa in engma hriat tir kan lani hri lo ani heti angi thilom zian ya wangin sarkar masaten an local pui to na hian thil fel lo alo omani chuan zir chiana chin fel angayanga chutiang ani lo ro chuan danang thlapin kalpui zui lo thei lo ani don ani chu thilom zia ania wangin engmotin tulo taka hian boruak anuam lo deuh te kan siam le te hlaom ka tia thilom dan hi zoram mi puiten he house kaltlang hian kan hriat tlan atha ka tia thil lo ti to hi hansut le chi po ani hlom lova alo fel deuh vek to a dan anga mor bok sak che hi mabak ni ta in alanga
ti chuan chumi tur chuan aizol dc te pawh hianin trulan ti huna chuan sarkar hena an la ron thlen chho mai tura ka ngaia chu tianga ron thlen chho huna chuan atrulangin bo zui ani don ani kha ka hang riat ti du ani kalome Ole hetiang minister statement hian zona siam amo soi ho morning ai lowa public importance ani angin house statement ran pe mai ni le tuna chan business danga kan kalanga laying of papers kan kalanga puke sab danga minister zom tak kan so mga the Mizoram local bodies ombudsman bill 2025 ni som hila pariat August sang hila som ni panga he house in lo pass to chu governor in lai tuanan le turin ni kwa chakhat sang hila som ni paru khan aran thon leta kan rules kan dan section zale pathum na ni panga lo pass to governor in reconsider tura aran thon le chu Deputy Speaker Office Balotania ay dot danchu bulletin part 2 number za som thumle pani na mas ni sang thil som ti paruka kanin sia tir to ani kha resolution na ay dot dana number 1 chuan Indian Air Force IF in lengpui ram an lei dan chung changa dan bo chiat na satak le corruption om ngei ni na la ngei ni alang hi Mizoram mi pui du dan le they say ang ngei in Central Bureau of Investigation CBI in an si chuat khoi theinan Mizoram sarkar in rang taka bo zin ma la ha ro se tiania ami balota number 1 chu Dr. Arlal Thangliana resolution anita he resolution here ina aput le abese chu he le pui ram Indian Air Force tena in lei chungchanga hian thil fel lo tam tak om ni na langa chu CBI an chui te an chui thoi theinan Mizoram sarkar in rang takin mala ro setiania chu engang takin ye sarkar hian mala ka enge thlen chin ti hi kan house leader ne na teng ngai chap hotila chumi zo chuan a move to kan ti chuan a move to kan som don dia ilo somang kan house leader speaker kalome ami chungchanga hian pu wanlaru at sailovin kumin February nili khan lokayokta complain athelu ta iswan lokayokta hian alo register to registration number 2 MLC 93/2026 ani tuna hian investigation an kalpui emi thu kan hriat hian lokayokta chairman po phone in kan bia hemi thu hi kha FIR te indong ta sia ACB te chuitir mai lovin sarkar chuan CBI pek hi kan dua CBI hian lo pe mai ula kan du le mai kan du na thu karon ti rive frimani katia lokayokta chairman chuan tunari hi chuan ACB refer po kan tum lova kemanin investigation wing kan nei ve to wangin investigation hi kan local pui phot anga chumia thilam zia azirin akal dan zel tur chu kan langai tuang chu tin min changa CBI an refer don le don lo kha ami chan da na tang khan achian lo wangin political party sang le zoram mi pui te hian CBI nge in achui kan du box ya wangin sarkar hian CBI na na chuan thlen mai tang kan ti ti chuanin
February ni somni pathuma khan CBI ne na chuan kan thlem ta ani nami chungchanga hian po speaker case omlai CBI ani emo sarkar ani emo commissioner ani emo tribunal ani emo hetianga case kallai ani chuan house a hianin soilo turti dan kha aumin ka ria a i chiang zokin karinga chutianga case omlai chu ani miau maya elai kan lo chai hi afwangem ti kha ka chu dan thiam zok ten tutlu nang siam thein karinga ten a resolution ina adu le atum ber chu sarkar hian CBI ne na thlen ro se tiania kan lo thlen to bok sia thlen to nu thlen ro se ti resolution han khel kha om je chu anei vak to lo de wani chu wang chuanin resolution thelu tu hian CBI ne na kan lo thlen to ni ti resolution a thelu lai hian a hreman lo ani mai theia a thelu tu le sarkar ngai dan hi ai nang chia kan du dan thumun thap ani eng mai lai hian ngai dan inang lo aom lo wa chuwang chuan he resolution ang hian sarkar chuan ma alo la zo dim diam to a alak zo to nu a tiro se han ti le kha alai tari maya chuwang chuan hei chu resolution du dan hi alo ho thing to ni hi a tia kalpe mai chi ani em ti kha ngai tuana alo luta amaro chu soi ho hrim hrimang case omlai po ni se kan ti ni chuan kan hremi alova soi ho po kan sak viau ni